Organização Child Fund lança projeto Swipe Safe, segurança online, lutar abordagem sistemático, onde a internet seguro, balabarik nos jovens sira. Atividade de lançamento Swipe Safe realiza o APFFTL, o Child Fund Timor-Leste, apoio máximo do governo Austrália, e o DeFight ANCP, nebe halawi Escola Técnica Informática dele, quarta-feira, loro recintolo, fulang agosto, tirane. Diretor Executivo Escola Técnica Informática, Antônio Moniz Dehan, lançamento Swipe Safe realiza o APFFTL no Child Fund, nebe halau e escola ETI, onde usa hanori estudantes sira, quando usa tecnologia nebe dia com seguro. No nemos e lançamento belha fácil estudantes sira, ou sabe le compreende dia clio usa tecnologia. Ano programa ni sira para kasudah itu sekolah ini sama aku alun istran sira teknologi yang dimakai dia sampai hari teknologi orang talvez selain sira inosente sira lahatin ini bisa buat teknologi plus teknologi yang buat kita para sira belajar sira beli hanya buat pengumpulan sains referensi dia guru sira beli dengan apa mas dalam rumah sira usa sala velemos sedikit buat teknologi generasi. Pronto, proyek kita en principio atau apa sih dari sesuatu yang berlaku sama komponen di teknologi. Tambah kita hari katakan program ini en principio ini sistem dari kurikulum sebulan sekolah ini. Jadi ada program adisional ya. Para depois bersama kapasitas pendidikan hanya mati sekolahnya untuk TPS. Tambah beda saya panggil yang video nang sama sekolah ini. Para depois implementa program ini di sekolah. Ini kali kita ini selama jadi apa kira isi informasi memang sira ini kali kita ini saya dan dia basira para depois sira beli usa sira beli sira beli usa teknologi yang dipakai ya beli asegurasinya. Enquanto diretora Child Fund Timor-Leste, Eirin District Hateten, objetivo husi programa idene, maka tu capacita labarek no foi ensaio sira, onde aproveita a oportunidade mundo digital, no foi conhecimento habilidade, identifica risco, no protege siraniaan iha online. Programa Swipe Safe, linha objetivo atau capacita labarek no foi ensaio sira, onde aproveita a oportunidade boa sira nebe mundo digital oferece, no foi basira conhecimento no habilidade, atau bele identificar risco, no protege siraniaan banheira online. Programa ne hari ba papel chave ba inanaman sira, cuidador sira no funcionário sira nebe responsável atau fornece orientação no apoio ba fuenza sira ba internet nebe seguro no saudável e online. Curriculum Swipe Safe desenvolve o Child Fund. Além de Child Fund mostra oferece treinamento para jovens sira, usi estudante nível secundária, hamutu curriculum 5, no inang amang hamutu curriculum ida, no treinamento ida halau badala tolu, enquanto ba inang amang sira dala ida. Projeto Swipe Safe ho duração tinantolo, hahu ia lorong ida fulan julho tinang rihun rua ronulu racing rua, to lorong tol nulu fulan junho tinang rihun rua ronulu racing 5, no se cobre ba município rua, mak município dele no lauteng, ba estudante pré-secundária no secundária sira. Iha município dele, total escola hamutuk sanulu racing 5, no iha município lauteng, iha escola hamutuk sanulu. Reportagem Febriana dos Santos, Olívio Silva, Televisão Timor-Post. Janela informação ba emahoto. Atu hatena informação atual diagliu kita halua. Haneha butang subscribe, like, halo comentário no faixa do media social hoto.